الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Summa salatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ala sahbihi al-kiram wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmin la maradda lahu min Allah. Ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه في آية أخرى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عباد الله، اعلموا أننا خلقنا بهذه العبادة. الله سبحانه وتعالى في عظمته وقدرته وعلمه وإحسانه وجوده وكرمه لا يسع له أن يخلق هذا الإنسان ويكرمه ويقدره ثم يتركه سدى كما بين ذلك الله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وفي آية أخرى قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. خلقنا لهذه العبادة، وهذه العبادة لا تتوفر على جهل، فلا بد بالعلم. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الكتب مع هؤلاء الرسل. قال تعالى
الله سبحانه وتعالى أخبرنا ذلك أن هؤلاء الرسل قد أنزلهم الله سبحانه وتعالى ليعلمنا هذا الدين الحنيف. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وما يتعلق بهذه الأمة أي الأمة المحمدية قد أنزل الله علينا أحسن كتبه. أحسن كتبه قال تعالى: الله أنزل أحسن الحديث. أحسن الحديث أي هذا القرآن الكريم. مسيبة جبة تدوبة إذا يلقى الله سبحانه وتعالى يبتور مونة شكو نيرد مانغو مكم تدونا المكم مونو وريف مكم يبتور نجومنا بغند يمبي ɓurɓe hulude allah subhanahu wa taala e hoore leydi ndi malayka muɗum jinna mum yimɓe mum ɓe wi wondema haka ɓe yettimo o haray hewtani haka haali kamno ko ɓe wi allahumma ma shakarnaka a shukrika ya jooma min jarnadima min yettadima haka min hanuma yettude ɗo sabu mawnugol sabu tiiɗugol e ɗuuɗugol moƴƴereeji maɗa ni e yurmeede maɗa nden e moƴƴatol maɗa e dow amen ɓe wawata naɓude haa hewtoya min wawata naɓude haa hewtoya haka min hanma yettude e yettimo kanko wajjo seniiɗo o no haanira yettireede noon eno yiɗiri yettireede noon eno añiri dulla neen الله سبحانه وتعالى وذلك فلا يرضى لعباده الكفر جمعت هذه أن يكون تقول الكفر كفارا ولا يكون الكفر كافرا بمعنى وجمعت جيها من بتولى وجمعت نعمة مؤجرين بيوضن ينتي o jaɓanta hicce gooto e meeɗen henndagol ɗin ɗon haagata ɗumkitorani yilto kañum kadi dullanamo wawa si tawi na e makko ɗin nemaji wuri o jaɓata sifa yimɓe ɓe o sifi yalamuna nicmata allahi summa yunkirunaha wa aksaruhum lkafirun wala ɓiɓe annda nema allah o eɓe anndi nema allah o eɓe anndi ɓe wata wonde ɓaawo makko hooti ɓe faytino nema o ɓe bewana mo ɓe ronka mo yettude allah daali ɓuri ɗuɗde e maɓɓe ko dulluɓe ɓuri ɗuɗde e maɓɓe ko dulluɓe imana e yettugol nema mo katta allahu rahman subhanahu wa taala waɗani bi mana jiyagel ngel e hamnon ko heewi ɗo si qur'ana haali fi yettugol jiyagel ngel nema o o jokkintinna ɗo ko jiyagel ngel yiɗi ko jeeyi ko dal inna al insana li rabbihi lakanut wa innahu ala dhalika la shahid dal inna al insana anduno neɗɗanke o li rabbihi wonande jooma makko lakanutun ko heewuɗo ɗumgol wa innahu no kanko o neɗɗo kadi ala dhalika e dow on ɗumgol makko ɗon la shahidun mo seediki mo andi kon ɗum waɗi si allah hikkili ɗon wa innahu li hubbil khayri la shahid ko fi on ɗum par ce que tele ma sengo ka tafsir ayji ɗen ɗi fiindiray wa innahu li hubbil khayri la shahid wa innahu no o neɗɗo o li hubbil khayri yiɗugol makko moƴƴere nden kadi la shahidun yimo tiiɗi e ɗum ɗum hino wela on par ce que haalatake fii dullugol sina tuma nema heɓi a wata wiwde goɗɗo no dullanma no tawata ha hande a moƴƴaki e makko a
kutinani a ñawdani a ñamminani a yernani mo a honnani mo hay tout ça waɗanani namari ko wiyano mo dullanma ko ɓay Allah nan ɗum wii neɗɗo kewno dulli o wi tarade yowre ko dulli ko fof mo yiɗi komi jeyi ko wa innahu bil ghaybi imo yiɗi jallanaka mo yiɗi ɓiɓɓe rewɓe ɓe mi tagi ɓe mo yiɗi ɓiɓɓe ɓe mi tagata ɓe mo yiɗi ndiyam ɓe mi sakitta ɗan mo yiɗi jawle ɗe mi addata ɗe mo yiɗi otoje ɗe mo yiɗi aljanna o mo yiɗi ɓuttu mo yiɗi jallal ɗum fof komin jeyi kono e hoore ɗum mo dulli inna al insana li rabbihi lakanun wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbil khayri la shadid o hoore ko dulli ko fof kono mo yiɗi komi jeyi ko mo yiɗi komi jeyi ko e hoore ko dulli ko ɗum waɗi neɗɗanke o andugol makko o faami diina kam faamu selluɗo o adorto ko andi tan ngol Allah subhanahu wa taala nemaji makko ɗi o yettaki ara o dullanani taguɗo si o dullanani taguɗo ara programme makko mum kala lette ko nanɗon kon fof fimum no tabiti qur'an e sunna e hadisaji nelaɗo nen sallallahu alih w sallam ko riwata ten lette e musibiji mum fof piiji ɗiɗi fen si a waɗi ɗin ɗo haray an e lette Allah o gayni ɗi ko gonɗin gonmo kanko Allah subhanahu wa taala hooloji mo wooda kañum e yettugol nema makko si a gonɗini woodede makko a yetti nema makko haray lette ɗe riwama ladari ma yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum wi kono mi lettirta si o yetti on gonɗini e mana si o yetti on gonɗini lette ala aray lette mara pour wawatama e lette si o yetti on gonɗini lette ala ma yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum in shakartum wa amantum la adab si tawi ɗum o yetti nemaji Allah ɗi on gonɗinimo wooliga mo o wi o ala ko o lettirta on on adda programme ala ko weldi naɓital ha hewti naɓitugol e Allah on kafa fuf on kernida e tere mum sakko on aɗa memi ɗon on ƴamida ɗon ko goɗɗum kafa ɓiɓɓe on kafa business on kafa maki o hajata e fus e ma e ko jeyɗa ko woodi kon fof o hajata e mum ko woodi kon fof ko kanko jeyi o hatto jinna e hay fus koko okkitira ɗum o hatto jinna e gammude jeɗɗi e leyɗe ɗe jeɗɗi o hatto jinna e banque o hatto jinna e rewɓe o hatto jinna e ɓiɓɓe o ala nene o ala baaba o ala yayrade o ala babbiraɓe o ala business fof kanko jeyi ko ɗo woni patron kohojo o ɗaɓɓitete ko ɗaɓɓitata ko o woni patron ha o wii landenan kala ko faala ɗum mi jonna on wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum jomum mo wii torenan mi okkoray on ɓa o wii torenan mi okkoray on o tawi toriɓe ɓen hino fandi beruɓe o faalaɓe o wi a jooɗe ɗon ɓe ka kammude ɓe ka leyɗele mine jonnude yasaluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi shan kala ko woni ka kammude ko fof e ko woni ka leydi ko fof no torradeɗam mino okkorde a jokko no torona yirtoy kadi o wi kala tori wiye no Allah kono Allah weɗa yiide no ɓen patroɓe ɓen no metti yiide ay numéro ɓen kala ngeɗirta saari ka maɓɓe ko bareji desinaɓe suma ka damgal ala natara ɗon fof ko gadde ko gonga Allah no mari kono yiidgol makko gon pijiɗi welade o inni ko weli yiide wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah nandinoma fi ina ƴeeɗumo nabbatti o jeebu dawata daji ɗaɗa kala toriɗo nan mi okkoraymo mi woɗɗitaki ɓay seeɗa toron e yi patron jo ande wiɗo landiɗo landimo a wo jonnemo nodduɗo o kadi mi ƴettay mi waɗanamo kadi ko landini ko kaɗon yiltoye ɓay ɗum ɗon fof
tajoni o wi kana mo toraji mo doni kana mo toraji o naado en wi te jahannam kanko tubi innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin kala ten mawni ni be torago tan naado en wi ولولي إذا يكتم كان عن سبحانه وتعالى إذا جرتني منير ماجني إذا جبني إذا ولتريني إذا جبني على مرة سوانا كان كتوم مالي قرآن سبحانه هو الغني سنادي هو نيمو وكان كتيبو دي باتون هو الغني هو الغني بدخول الألف واللام في هذه الكلمة القرآنية أصبحت كلمة معرفة والمعرفة تفيد التعيين والحشر بمعنى سبحانه هو الغني كان كل بحر كان كل مرة أما خروجكم فوق وواسع يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد هي كونو ييمبك ono woni wasi beng ono woni ala ono maabi ono fala o yeyete ko milliardaire en Amerique ta mo fala wo président o doga o lakke o piye o tudde o couché o jenne o soke justice dimba mo yejamo ara ha o felle karopi ijan ila tanno ko faale wol gol président andi mo hatten be ko dum ko faala do ko yete laam ko Allah kany wi kan ko jeyi dum qulillahu malikal mulki di ko Allah on patron amma yimbe men fu kala mo yiwda ko hatto jindo e niveau makko ko hatto jindo beru makko ko hatto jinde kon ka fewdani mo kono ala hayye goto wonko timmindo taw hay hunde ala ko faala ala ko wano to jemma o wiiji to so hebay silatu on ala ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ko kanko woni galo yettiniɗo kadi ma ko woni galo ɗon ko galo yettiniɗo c'est à dire o sabbaki ha goɗɗo wiyamo o jarama o woni jarniɗo goɗɗo ari sinja ɗo kala nawmuɗo ɗo o ñawdi ha ndikki kala weelaɗo ñammini ha haari kala wonɗo e luwasi darnanimo sa faala wi on ɗomo jarama sa faala accu ɗo c'est à dire o woni jarniɗo joni ɓesonnaki wiyede jarama o waɗi ko yoni o woni jarniɗo wasu huwa al-ghaniyu al-hamid yettiniɗo kanko Allah subhanahu wa ta'ala sabu moƴƴugol makko ngol e moƴƴagol makko e dow tagorde nden nde fof may eɗen juula e rasul sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ko ɓiɓɓe adama ɓe ko tageefu makko ɗen dokke mawɗe ɗe moƴƴi e jihaɓe makko ɓen on ɗon ko ɓuri ɓurnande on ɓuri heɓde hayye goto heɓɓaani ko nela sasnoma heɓi kon si feccama fecce wurwure gotum pet hay goto e mo Allah tagi e ɓaali ɗum on nawigol goɗɗo no battimo battagol so tawi hara o kafida hay e goto programme na annabajo nane nana wona jinnaɓe wona wali wona hay e goto ala mo battodiri mo kafidi e yiɗede ko Allah e mawninede ko Allah e tettinede ko Allah ha Allah tigi wi wondema komi okkorma ko no fuuɗi inna fadlahu kana alayka kabira aya go wa kana fadlullahi alayka azima ɓuran Allah ngal komi okkorma ko mi waɗanma ko heɓuɗa kam ino mawni ɗon koni no wi ha yoni mi udditan moƴƴiriiji ko nakiraani nakira no wurmini ha inna fatahna laka fathan mubina hombo andi ko ɗum udditaka
hon ɗum non ɗum mudditaade min mudditanima mudditan ɓanndugal laaɓa min mudditama honto ɗum mudditoya on ɗum mudditaade ko an ko ɗum yawi ɗum wandi ɗum en ɗon aya tippi e maɓɓe bimbi julli sa maɓɓe subaɓe ne aya suura tippi ƴeeya hanki o suura ɗon no mawni e mbaɗi e simoje allah ɗen kami heɓi moƴƴere e polgal e kohoyagal e teddugal ha hewti o suura ɗum tawi ko sottul fati mi udditanima udditan mawga kala moƴƴiriiji andi fof majji mi addiɗi ha e ma mi ɓaari o yo timmanima lahu alayka o timmi nema makko tuma ko ɗum waɗi ko majjere moolanaade heɓi goɗɗo goo mo jokka mo manta o ka harana o ko ɗon majjere addi goɗɗo goo mo ñentinta e ɗewal mo jokkata mo mawnina mo o ka ɓaawu harana o majjere ko ɗon hatti te majjere ko ɗon hatti ha ɗum ko okka hayɓe goɗɗo okka jibril alayhi salam mo gabitti temeɗɗe jeego gabitti tawa gabitan won makko gotol o ƴetta yo addano fotata noon fof makko o naɓa mo ha ka wakki ɗon o piitara ko gotol jonnuɗi temeɗɗe jeego o arda e rasul sallah sallam ha e nokku tawata sottude ɗon tawata puusude même 1 centimétre kaɗe dali tay kala ko wiyeteno iwri leydi no fokkitiri dow waɗon arata wata fittude ɗum ɓay ɓe ari ha ɗo jibril wi nelaɗo mi wiiri ko fof waɗon mi ari feƴƴan ɗo ari yaha dowga noon mi wiyayi mina قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى سدرة ما يخشى تجوبنا له حق إلا كوي لكم أكون أنا في من نقول لكم وجيبته ستي جيت نلعب للنوال يودكم إجاب ما ساق البصر وما طغى دار kuswaɗaɗe kamɓe yewtata ɗon allah ƴetti rasul sallah sallam par ce que mal jibril wata sottude ɗon biɓe iwi makka ɓe ari baytul muqaddas ɓe ari ha ɓe feƴƴi kammu ɗin jeeɗi anndi ɗon kammu e kammu ko duuɓi temeɗɗe joyyaji ɓe ari ha ɓe feƴƴi ɗin noon fof ha hewti ka ngal leggal won ɗon jibril ko neɗɗo comme makko ɓe yewtude ɓay ɓe ari ha noon jibril wonti malaikaji hulɓiniɗo on tigi tigi dargol si tawi réacteur ji makko ɗi wawa e force de situation jawa woni malaikaji mo gasi wonde on ha gasi o fokkita e meminaji par ce que programme on ɗo kon no yicci mum par ce que woodi yoga e kala ko ɓe wiɓe ko poñci leggal ngal ko annora patron on tigi wiyeteɗo annaw goɗɗo no wawi bilminade ɗon sina rasul sallah sallam heeƴi ɗo ko jalli ɓuus saw ƴewi waali ka allah subahana wa taala ani ha hewti ga taw hewti ɗo o tawi o taga o hewtali ko deeyi uuli hawni hurɓini foti ha hewti ka won o andi ka wonɗo tigi tigi taguɗo kamɓe ɗin jeɗɗe leyɗele jeeɗi huɓɓitaki koni ko renama ɗum o sa o hewti ka allah ma o hiwroma tawi probléme makko ko honno hiwrota allah on jarama mo hecci ɗum belke jam o warta o ɗantako o waalo o ɗantako rahmanallah sistawa tanala toon kanko woni assalamu wonɗa e tanala ɓey gonene wala nene wala baba wala yaay wala ɓiɓe no yoro ɗon tawi ɗum woni noon probléme janowo Allah subhanahu wa ta'ala longini mo konnguli ɗo e yurota Allah attahiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah dennanangal ko wiyete yettore moƴƴere nden kon fof ko an jeeyi an hakka
dennanangal ko wiyete mantore moƴƴanne kon fof anjeyi anda dennanangal ko wiyete dewal laaɓugal waɗirtengal no haalino fof ko anjeyi dennanangal ko wiyete laɓɓinede e mawninede e teddinede e pottintinnede e ɗustama ko anjeyi yo Allah ɓayo gayni ɗum patron on kadi wiima assalamu aleyka ayyuhan nabi si Allah wiino ɗum assalamu aleyka o sikka yo hewtanaɗum o sikka yo hewtanaɗi yo Allah wiu mi salminima kono wi ko ayi annabaɗe man tigi mi yuuri assalamu aleyka ayyuhan nabi mi yuuri kema yo kisal woni hen neɗɗo si nodditike noddankon Allah subhanahu wa taala noddugol yimɓe ɓe faaɗi diina kan hunde arnene nde watto wadde ko lowtugol ɓerde makko nde laɓa goos o itta kala ko wiyete haasidi e konnaɓe e ɓoyre e yennugol e jangitgol e sattugol jiyaɓe Allah ɓe o loota ɗum haalande makko o wona yiɗanɓe jiyaɓe Allah ɓe o yiɗani hoore makko tawa jiyaɓe Allah ɓe noddata ɓe fiɓen no aanini mo no maaɓe no ɓuri hay hoore makko kam ndaw ngara yo walli ngawa ɓay nelaɗo heƴƴi ngal teddugal ɗon kay mo faandanangal ndende o acci dey gaa Allah yii e makko ngun salminaɗum ngu heɓi ɗo ngal teddugal ngal o heɓi ka Allah ɓeɓe o accuno ley gaa ɓey mo faalanaɓe Allah yii ɗum wi gasi men noon kadi mi wori kem wala ibadillahi salihin emɓe faala yo ɓe yoro ɗum mi wori kem ko hombo e jiyaɓe Allah ɓe gewti ɗon sakko on jokke kala woɓɓodirɗo e oɗo o wiyete Muhammad kala jokkuɗo diina kara ko e laawol ngo ko jokkiri ma yimɓe goɗɗo koko ma yimɓe goɗɗo harna oɗo haray ko nimero e perduɗo ɓenne on leydi ko waɗi noon hayye goto hewtade ka o hewtino wona annabajo na malaikaji mo ɓuri ɓe fof min noon ɓe ɓattodira naɓe classe par ce que ko si yimɓe waɗama nokku goto wiye ko oɗa ɓuri ala hayye goto mo waddidete e muɗum sakko wiye na annabaɓe ma ɓuri no ɓen annabaɓe ɓuraɓe yakitorede wona annabi Ibrahima en yenunoke wonɗo sembol kam mofte nena aɗo ƴetti wonde annabi men ɗo yenni ɓe juula rasul sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam musidɓe julle mi ɗo yamira hoore am ɗo yamira muɗumgal am wonnon kulol Allah kol higol mawni fimakol hino teddi ka Allah subhanahu wa taala ko ɗum waɗi ayeji mo Qur'an no ɗuuɗi e tawde ko ngol kulol Allah ko sabu ngol ɗo woni ko dennanangal nelaɗo ɓen e annabaɓe ko yata annabaɓe guruji temedere guruji nogaynayi mission maɓɓe on ko yettingol kulol Allah وقال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده مجبنا جبريل عليه السلام وندو وحي دو بيب وسوب بيب مرتيات سبي سبا وحي هم هيوتي بوني النبا هاري بمعنى ميسيون مكبه أم ko be sabbi ko honɗum ɓayɓe woni annabi honɗum ɓe haani yottinde annahu la ilaha illa huwa qur'ana wi yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi emo tippina malaikaji on seydna jibril alayhi salam wondude e wahay on e dow immorde e yamirore Allah ko heewi ko andir ton programme vidéo programme tokkitirgol diina Allah kala nde mo wona fi wahay o o innayi koye dunga e makko hay nenade ɓen ala droit ƴettolgol wahay adda malaikaɓe ɓen ala droit ƴettolgol wahay adda so wona adda min par ce que aussi goɗɗum iwri toon ari tawima fiya a feyni wali a feyni goɗɗum yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi ala man yashau
si tawi ɓe gasi wonde annabaɗo ɗum ɓe sabbi ko ɗum mission maɓɓe o an andir annahu la ilaha illa ana fattaqun yehe waajo ɗon yehe janno yehe ndirtino yeeto ɗon ɓe yottin ɗon e mumɓe wondema reweteɗo wo ala si wona allah yoɓe huulumo ko sabu ko tawi ko ɗum woni mission maɓɓe o si annabajo kala annabajo wona e gol gongal o ani ibudu llaha wattaquhu wa atiuhu rewe allah subhanahu wa taala remtoɗon e makko ɗoftoɗon rewe allah subhanahu wa taala remtoɗon e makko ɗoftoɗonlan nde tawno ɗum ɗo ko haqiqa ko mofteɗin fof woni ko kabbini ko ɗum wasi ari ka suratu nisa walaqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqu gonɗiɓe yamirno ɓe yimɓe ɓe defte ɗen tippi e muɗum ko addi yono ɓe wino ɓe huuɗo allah walaqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum ɓe yamirno ɓe yimɓe addidiɓe o wa iyyakum e onon kadi ɓe yamiri o an ittaqullaha ɓuure allah musidɓe julɓe tedduɓe ko tangirani en koye rew allah ko mission ɓe gonno allah subhanahu wa taala ko tagiri en koye rew kala ko woni ka hoore leydi ɗo ko fof ala haqqi hunde ko allah tagiri wiɗo ɗum kala no e programme mum no wadde fonction mum naange no huɗude no muɗude lewru no huɗude no yawde hendu no leɗɗe no rimude baharon no addude leƴƴi piiji ɗin fof no dotti programme mum on no allah wiiri ɗum o si tawi noon ngasikki liƴƴi a memay henduɗa faalo leydi a tippay ɗo mango a ƴakkay programme wonɗo ko fof no dutti ɗon sikka an kadi ko ni ɗum yawat ko fa ɓaawo amayi a ɓaddi an kan no woodi ko taggiraɗa fi muɗum ko taggiraɗa fi muɗum ko rewgal allah subhanahu wa taala aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم جميعا فاستغفروه انه هو الغفور musidɓe julɓe tedduɓe an kadi ko allahu lanno subhanahu wa taala tagirma ko fiyade o allah subhanahu wa taala ko ɗum o tagirma wona fi goɗɗum o haqqi ɗum programme aduna o fof o moƴƴinanima ha moƴƴi ha moƴƴi ko ɗum waɗi ɗono bemmen en adama koɓe tippi ka hoore leydi ɗo o andi bemmen adama koye allah tagimo kanko e ɓe makko kam jande ɓay ɓe ɓoyi tom probléme tippiɓe ɗo allah lan ɗo wino ɓe programme momon ɗo ɓe ƴetti walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi no wodani on ka leydi ɗo ka wonon ñiimo e ko wallitoro luggitoro ha seeɗa ha seeɗa programme mum ɗo ko wonon e ko ñaamum e ko yamo e programme mum fof mo ɗo kammono ɗo no ɗum jetti wa mata'un ilahi gorkol ngol ngol allah yo mata'un iko filo makkol no donni ha mi andana o nokku nguuɗum kagol ari yo dolno ngol joyo allah dani on afara aytum nara allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshidun nahnu ja'alnaha inna ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin allah dani yetalan nge yiite nge wonɗon duji toon wonɗon tagi leggal e yiite nge jiwi ɗon kako men menen mi waɗi yiite ngen waaji tolɗu wa mata'an e ko duji toon lilmu ko wiina wonande waw anduɓe fiimnuɓe ƴetten nge yiite nde allah subhanahu wa taala wi nde tawno o adda ɗo o wata masude ɓaawa ko wiyete énergie ko wiyete énergie o e wata wuude ɓaawa ko wiyete énergie ko wiyete yiite joni noon o ɗuɗɗini source d' énergie on ka heɓorta ɗon fi e wawude ko allah waɗi addition e on aya ɗon on parti aya o ko fi énergie on fi ko wiyete énergie ko wiyete yiite joni noon nde tawno wuurota ko ɓaawo mum allah ɗuɗɗini laayi ɗum ko waɗi noon
sahi ko kufune ko énergie parce que ma usine wawa taru de fonction hala yendo ba kay ma sa nyama expliquer ko usine ko énergie sa do dina auto boxi ton transformate wala dum do wodine avion war ma ko yite ko énergie sa defay ko yite sa defay ko yite sa data ko karo ko kala ko transformate ma yite o sabu ɗum noon waɗi nde tawno wata ko wonede e ɓaawo yiite o ɗuɗɗini suusiji mum o waɗi yiite ngen ka ndiyam énergie hydroélectrique o waɗi yiite ngen ka hendu énergie éolienne o waɗi yiite ngen ka laaƴi énergie solaire o ɗuɗɗini suusiji mum ko winoɗa ko no waɗa ɗon ka leydi ka wono e ko ɗumki ɗon ko hukkunni on mata o Allah wino ka laaɓi e énergie ko waaɓi tawa ɗum ɗon fof ko suusuji fii ko wiyete yiite kon ɓe tawno e wata wonde ɓaawo mum ha ɗaki fi développement hara industrialisation o wona on parle pas d' industrie sans l'énergie o yilti o ɗuɗɗini ɗum o waɗi ɗum e iranium o piiji ko o tagi ko wiyete iranium tawa kilo goto iranium no wawi alimentude koraki ɗi fof e nder hitande harana ko defirte ko kilo goto o waɗi ɗum kadi e gaz go e piiji ko on siyama butane ma méthane ma acétylène ɗum ɗo fof ko source d' énergie de yiite par ce que tubabi ko sade par ce que Allah anti aya on ɗin énergie ɗi noneji ko jangata chimie e piiji fof ko sot o ɓisi ɗum e nder aya ɗo ka sotto waaɓi joni noon nde tawno o ƴetti ɗum on fof o wi joni koye rewnu nana safamaki a duniya hulika lakum wa huliktum lil akhira o wi adna on taganama moƴƴirnama kono on tiɗɗi ko tagira ɗo ko fiɗaɗa saɗi ko Allah yiɗi ɓiɗɗo adama on kon ko teddini fi makko on kon o tawi ɗum adna mum ɗo on fantanima ñande Allah taguno bemmeɗen adama ha gasi o noddi malayka fof sujjani malayka ɓe yiitaƴi o no teddi wona sama kalaji ñande go malaykaji go après duuɓi guluji o wi Allah yo ko honto oya mo tagu noɗa men sujjani tedduɗo honto nafuɗamo ene mi naɗimo ko hedde aduna on sa winni Allah wallanno tawi felliti ka wiyete Allah on woni mum ala tawi Allah falaka mo hollude o jokki ha Allah holle mum malaikaji o yii ko wiyete Allah kon par rapport e ko ɓe yii ko Allah tagi aljanna e fiji ko Allah jogui ko wa'ani mum ko kuɓel ko jaasude ko bonde ka gilɗi e fiji ɗin fof woni tawi ko ɗum malaikaji o yii wi Allah wona ko ɗa o tedduɗoma ni ko ɗon nan en kono o rewɗo no marani o ɓuuri ko ɗum waɗi ko Allah lanɗo marani ɓiɗɗo adama on ɗon ko wiyete aljanna ko ɓura so wi wondema watta ko woni e hoore makko kon fof o inni ɗum gonta e hunde wa mal hayatu dunia illa lahu wa laib wa inna dara al akhirata la hiya al hayawan law kanu ya'lamun dal wanna ɗo na o hay hunde ko galle ɗen kada kara woni goɗo won tigi tigi kono hara yiɓe anduno daare seeɗa yimɓe daare seeɗa ni yimɓe yaajugol cité wiyeteɗo aljanna par rapport e cité wiyeteɗo aduna yanjini ñande goo malaikaɓe arno ko aljanna tawi ko wirude fala hande kon aljanna o fat huuru layniɓe wonɓe tomɓe fof jonnodiri ɗum ene deyi aɗani komi nani wo malaikaɓe no ari ɗo ɓe fala hande ɗo fot kamɓe ɓe ganda si gandu mbaɗi hen ɗono yaaji dey ha ñande ko huuru layniɓe fotti ɓe malaikaɓe jiwliɓe o ono men nani ɗo ari ɗo andu kono ɗo fotta ɓeyni wo menen ko ɗo men taga men ganda hay noɗisinaɗo kono ɗo no yaaji de won o wiiri duuɓi jelu won men wiiri duuɓi guruji ɗi huuru layniɓe wiya wakkine koto nani sabu yatta tawa darde seydna aboubacry nde dande sisori ɗo goto ngal kono guruji ɗiɗi wirama dande nde yatta kono haalirde fi salon
parce que ida ngane ka sen dal ni ko tan ni ngane ni ya data parce que ko sundu lutti ni tan ci hande fi tan be ka jon tan ni du malaika ni du di no wodi ton ledde ka be yalla taw be defa ataya photo tawa honno wete jomiraɗo puccu wonko puccu tigi tigi o dogay duuɓi temedere o doginde puccu mum o yattade e ley lekku kamɓe wattata yaw yalli ɗum ko gootum si tawi ko rewɓe ɓe hara ko rewɓe o ɓe ɗon ɓe parapore ɓe kam ɓe ga wiyaten ɓe hino henti hay ko a feese ɗuma fof no heewi neɗɗo wujjeteɗe yoɓe jalde ɓen to ela sasamaki goto e wuro layde si addama ka adnaɗo nangue yow o jalbi on jalbinayi adnama fof ɓennayi kondirede ɗo ko ɗum woni tigi tigi o ɗum ko aɗa yettiye jonnon on tigi tigi o heɓortago majjere nene mum e baaba mum heɓgol aljanna o koye on tigi jangi o adora janngugol nder deftere nde Allah jippini e nanaɗo sallallahu alaihi wa sallam dennanagal moƴƴiriji ɗi fof kala ko dogante adna e lahara ko foffino e nder may Allah daali wala qad anzalna ileykum kitaban fihi dicrukum min jippini e moɗon deftere programme mum foffino e nder may kala ko annduɗon kon fof hino moƴƴina ɓi tagaɗo ko adna ɗo cellal bien-être savoir technique technologie développement santé, tout ce qui est bien-être de l'être humain, il faut que nous revienne dans Al-Qur'an. Parce que Al-Qur'an n'a pas arrivé, on a fait un nado à Diana. Ma anzalna alayka Al-Qur'an litashqa. Nous ne t'avons pas fait descendre ce Coran pour que tu sois malheureux. Le Coran, c'est la source du bien-être, c'est la source du savoir, de la technique, de la technologie, du développement. Ko parce que ko ma neɗɗanke on tedda ɗo taw o ñaama ha o waara hara o hangaka o weelaka o lettaka o tampinaka si haala noon fiwi gona gasa ko ɗum waɗi sono jiyaɓɓe wonno makka tawi ɓe waawa hiɓe huli hiɓe aani hiɓe weela Allah timminanano ɓe ɗina kam ɓe wonno makka fof ko tippi e maɓɓe wo demal ngal fof ko farɗa ko fof ko julde nde korka parlaka hajji parlaka zakka parlaka ko parce que ɓe ala e jam ɓe weela ɓe huli ɓe maaɓi ɓe aani hay nden julde nde Allah tippinno e maɓɓe makkari ɓe timma ari fana ko damɓe ɗiɗi alansara ko damɓe ɗiɗi gueɗe ko damɓe ɗiɗi ko futoro on tun tippude e damɓe tati e suba on tippude e damɓe ɗiɗi ko sabu ɗum waɗi si on tigi no voyage ude ɓeydaɓe ɗe ittede ko ɓayɓe ari Madina ha gasi Allah timmini julde nde watta ɓeydani fana ɗiɗi alansara ɗiɗi jeeɗi ɗiɗi ko ɗum wasi kala ko ɗuytete e julde nden ko fof koko ɓeyda ko asuro ɗuttay ɓay ɗum futoro ko tati tippino futoro ɗuttaki suba ɗuttaki on say korka kanke hajjoɓe piɗiɗi fof farta Madina Allah daali ko si mi newinani yimɓe ɓen no ɓe woni ɗo siko noon ɓe dewat alladina in makkannahum fil ard ko si min newinani ɓe kadi ko heɓiɓe ka woni e ko ñaami na hulaka anaka on say noon aqamu salata wa ataw zakata wa amaru bil ma'ruf say noon ɓe ñinne ɗumde de ɓe itta zakka on waɗa ɗe kono wasi Allah waɗi en à l'aise wata julɗo waɗa ko haqqille mum ɓiɗɗo ko weeli ɗum tampa ɗum sondu ɗum hettotaka ala famani hak islam torik Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñiɓiɗine kaji o wurnaki e dow makko nemo ƴettinawo ƴetta e dow makko اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين قوموا إلى صلاتكم يا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله